million piero abich odonyo. Million piero abich odonyo makome i account paluwe inieno cha Richard Todwong omenwa la remwa la tenwa inieno cha Todwong chike ni kongwanwa wege chente makibikelo yudluwe ki Kampala ni ko donyo ka do donyo chi any doubling in his own capacity and it were konyo one man chike pala dit Richard Todwong. So ani ya yom wan iwa yom ni la dit Todwong Richard do chako chopo chike ne man berendong miyo le wich dong mero mare dano mauno gitika medo maich gitika lokata uyamo dano magitika piyo gia pia ni uloko man weki keto Todwong pressure weki balnye nationally kinen chalo la tela makonye pe le wich merdo mak dano kirmen yano cha ana wajo ni wan ke Janet Priska wa beri Kampala ka chiel kulu we mu keno beri Kampala ikar ma jemo timema raji komwa ikololo wano kwan le wacher bot Todwong Richard wa tete pego mu berutie la dit Todwong Richard wajo bot wa ni ulingo li chwi gin en ma bebe kulu timo ikomuni obi kwanyo gumogo ke ikom bebe kul dong gume dong pe oku nero ka bebe kul da ko beru ki contract mo pien bebe kul no tiki contract mo ni kenyo ni ene coordinating luwe ki State House ene kubulu we ki State House ene kubulu we ki la dit lobo so pijeme ma enoti ma maraji komwa miero ben wa Todwong ni immediately Todwong unyuru action bebe kul ki kwanyo ko kitu ki kwanyo ne akwanya dong benet program mano endor machalo coordinator State House ni coordinating luweni kitu ki kwanyo neo pikejo mala dit Todwong beru keri kome mero jimi mano miru pe wano bina wajene we yamo muru jimi makitima la piny na piny ento picharo lokwa ma waloga ta ke pi wa ben wa ye oni waloga ta kom Todwong Richard o we ko batika miete wunu nge ni Todwong marwa. Now back to Girmau Kela Wiyamo ma pat ki million piero abich ma Todwong chwale i account paluwe. By the way Laxi mover kong initiator ka cheli ki lutela luwuri pian wunu ti lutela paluwe ma wano yeru wa keru geni komu make proving lokani ko chero confirming ke ya account wu million piero abich malupe ki loka wan ki Priska malupe ki lokwa meni yano cha walogo ki Judas rap knowledge ana wajo burni waj kilo tiro magiti awoy wiyamane ni Todwong tiki plan madit mada itwa waj kilo tiro ni wo atata ni pobiter wakamo awajo boto ni Todwong biluongu dong walogo kwede wano logo ki Todwong bene wacheri farm wan ki Janet Priska bot Todwong walogo kwede ni tim koman weklu weni gu bin buri ka initiate it gilok ma initiate it way Kampala ni wegu niang pian gitika loge wiyamo gitika lok la bongech mini gi information ma wano no ki buri o wego wano ling moti so ma lope ki lok wa ki Todwong wane Priska Todwong luon wu fam ma ki luon wu ke miyo million piero abich iteki chia urune konge miyo transport wu pat uno weng mochero ke miyo transport wu pat kada ke chwalo million piero abich ti ya account chirunen 50 million eno ni meteke cha eno ni me account me gwak account wek wan pa lanye kita jui walanye ni kato motie lielo berutie pe walego ne lielo betie barka ka liel tie sino wano ria wachere digudu ukonyo ali bachele ali rio ana wa ni eno ni lano wa so miro wachako beru ki account ko bedum chene ke chwalo million piero abich ti ya account ma pat ke million piero abich an wan ke Janet Priska la dir Richard Todwong u orwa
watika chwalo milion abich meteki cha paluwe ya gago pe chente me apoga ento chene meteki cha luwe ubit kiteki cha gi madong karke jugu chente so milion abich watika chwalo ya gago boluwe milion abich watika chwalo ne ipade iteki cha pa luwe pade milion abich watika chwalo milion abich ikit gum iteki cha pa luwe ubaloke Nixon watika bino wunke ja fire watika bien kit gum watika chwalo milion abich ila mo kawa kila mo watika tero milion abich i umoro watika tero milion abich inoya watika tero milion abich i amor meno part ke million pier abich make million so kay ribo all the districts matie ya Acholi sub region pian anati machalo coordinator a national coordinator ma coordinating luwe me Acholi sub region ki office me Kampala state house anati coordinator so machalo a national coordinator pilo wewa eni an teacher peme makochente teacher me wajoni chente dong walubu kore ke chwale ya account million pier abich unen kitma ke gwako kere teacher me coordinating programs la didlo bo biberu kwene luwe di mamete luwe men mati on chat magichilo hits matwer ke ludano luwe mene magitiki following madon ma watwer terogi wek matimo mobilization that's it so wamirwa for right honorable Richard Todwong piber ki twin maber twan million mia chel don come eno wan watika bien ya gago kamia bija li eno ni mirodano bet ki which men yang ni the 5 million mo emio per district eno wakelo per district ni eno ni megwa ko teke cha pango paruwe mangato mo ken madong mero mio donation mo irluwe dong mera we million a bit meteke cha uni dong mera eno petien na poga eno ni megwa ko teke cha wegluwe unen daro manu watima pek mana engage matamni ami botu dong un jo mapol kar maro kar wi yamo ni ulori opilu we weke nen yo me balo tit pol wuru ulori weke nen kin me balo nying lu wuru ulori weke disorganizing harmony ke tiche le witch mero makuto twal la dir Richard Todwong wano foyo chako wa foyo chobo chikeni ki wa foyo bene chako la nyut manyen ya Acholi sub region ke northern Uganda boss miko team machalo national coordinator palo we Acholi ara foyo thank you.